اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Allahu moj, gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu veliki stepen u džennetu i posebno dobro i uzdigni ga na mjesto koje si mu obećao. Ti doista ne kršiš obećanje svoje.